Guys, surat resign aku kena reject. Lepas tu aku dikira MIA. Gaji aku kena potong seminggu. Habis tu kena kerja sampai kiamat ke apa? Okey, korang jangan salah faham tau. Surat resign ni bukan suatu permohonan yang nak kena approve. Tapi surat resign ni satu pemberitahuan bila korang nak berhenti. Jadi bila korang tulis surat resign, korang bagi tahulah notis berapa lama lagi korang nak berhenti. Sebab dalam Akta Kerja 1955 kat situ dah nyatakan kalau nak berhenti ikut offer letter korang. Kalau kata 2 minggu, 2 minggu. Kalau kata sebulan, sebulan. Jadi korang tulis saja. Jadi korang boleh bagi tahu terus. Dah sampai masa korang caw je. Tak perlu ada approval daripada pihak majikan. Tapi kalau ada majikan korang yang reject korang punya resignation, lepas tu anggap korang MIA, lepas tu tolak gaji korang, itu adalah kesalahan yang boleh dilaporkan ke Jabatan Tenaga Buruh. Jadi apa yang korang boleh buat? First kali, korang check balik offer letter korang, berapa hari notis untuk berhenti kerja. Sama ada 2 minggu ke 3 minggu ataupun sebulan. Dan yang kedua, korang pastikan yang korang dah bagi surat resign tu dengan proper, sama ada email ataupun secara terus. Lebih baik korang bagi email sebab email dah ada bukti yang korang dah hantar surat resign tersebut. Dan yang ketiga, kalau majikan tak bayar gaji korang, apa lagi? Korang pergi dekat Jabatan Buruh Tenaga Kerja, korang tunjukkan bukti-bukti yang korang dah bagi surat resign, lepas tu gaji diorang tak bagi, korang buat laporan dekat Jabatan Tenaga Kerja. Jadi conclusionnya, tak perlulah korang nak bekerja dekat tempat tu sampai kiamat kan. Dan majikan ni pun diorang tak ada hak untuk reject surat resign daripada pekerja. Sebab itu adalah notis berhenti kerja. Jadi korang alert je tarikh terakhir bila staff tu last kerja. Korang yang lain tu pernah tak mengalami benda yang sama macam ni? So komen.